Of course, you are still tuned into your favorite FM station, Amo di Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio. Nagsamid with yours truly, Manong June and John Mark. Iti programa may napoluan, adda kami manen, kahit kalapas abo iti sonata nga napoluan, halsema, kahit kunano mo, dato'y kayim tayo. Iti dinamagdak, noon niya akunak, jiramanti sa lamagi, kunakat, ay, halsema! Isusigurti nagtautan na iti sonata nga, halsema, ngam, apo, tamay sa apo dito nga, place sa Jaya Mountain Province. And that's it from DMD. Datang comment apo nagabukin ni DMD Honorable Emilio Castillo. Hey, apo i-pronounce ko pa lang itinakan na umisum akon apo. Ana aya iti adakang ka nga talugading ka Emil taapay ta nagadon tinaakaramon. Imbes ko mga sulsulbaram dagiti taong adaan iti kurkurang ti pampanunot na saan matan ta umad-adumutan ti adati kurkurang na. Oh, makaakar. Anyway, makapabangar. Ayan, iti agbasa ka dagiti post mo iti Facebook maliliw una iso ka dagiti problemado apo nga agdingan kada kami o dati problema yo birukin nyo lang ti Emil Castillo dita Facebook mapukaw apo ti problema yo mapukaw pa'y ti panunot yo. Kat kunan na to ay good PM mga idols request ko mo dati alas 3 ti parbangon agyamanak Mers Sales iti Paddad Alicia. Mers Sales. Oh, they're requesting for the song Alas Trish man iti Parbangon. Ano di kantata tan? Jay. Alas 3 ti Parbangon. Ano di kantata? Nalipata mo tan. Adda mga awang ken ka oras. Alas 3 ti Parbangon. Mangagmo. Dati ay agaw-awag kang kakakunana. Amak. Akat katokpay. Amak. Oh. Alas 3 sa Parbangon. Umutang nga amak. Awan isa ang mga bagas. Kunana. Anyway, dati request mo ang basang. Alas 3 sa Parbangon. Kadagiti ada insomnia na apo. Nga apo nasapang agririing Parbangon pa lang. Mga awag ken ka oras alas 3 ti Parbangon mangegmu samit samiweng ni ayat may sa papel na sirayan tasibay mo ako na ay ayaten ka. May sa anang ted ken ka ket puso nga grubab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagid ta puso siya kagrayo ken ka ngaminawan kapatpadang at kaunggak awan makabulod ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko ngaminawan kapatpadang at kaunggak awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaeng biyag ko.
maysa anang ted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagid tapusong siya kagrayo ken ka gaminawan kapat padang at kaunggat awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaen biyag ko gaminawan kapat padang at kaunggat awan makabulot ngadda kadtoy puso sikalaen biyag ko sikalaen biyag ko sikalaen biyag ko. Okay, that's it. A song called Alas Tres Ibarbangon by Charlie Angel. Ayan, may sa apo katikit kapagayami. Ulitek, kapagayami nga musikero from Ilocos nga imay bimbisita mo dito Isabela nga di kamuno napanan na itatan no ayan na isunan nga magbirbirok iti pagbiyagan na. Ayan, please get in touch with us, Charlie, if you're around. And of course, kung nato dito ka anakaka na imbaga malamyo dito estasyon, request ko mo dito kansyon ni Danilo, and advance happy birthday to Janica sa 7, ken JN sa 16, ken kablaawa mo dagito ibantay barangay nga kaduwak naka-duty tata mairamaan ng ay manarimaan nga agdangdangag kanyayo agyaman from Barangay Kagawad, Nicanor Seriales David of Junior San Sebastian, Ramon Isabela, and of course mga isusuro di jet mag-sorry ka na isumutan iti mang tartiripado kadag iti kantinda di jay ken paglakwan sa jay Jet Montessori School of Ramon Incorporated nga libre apo iti tuition fees kadag iti kaya na apo nga grade 11 and 12 manarimanan na po nga agaw-awa dan kadag iti estudyantes no kayo tinat pintas mapagpiara na pong eskwelaan nga talaga mga mapagtalkan kas kung makanyaming nga pamilya ti Seriales, pamilya ti Pastor, aming anak ni Apo ijay nga agbasbasa ta napintas apo di pamalakad da launay. And of course dagiti dadumapay nga pangablao ba lang? From Rhea Bumanglag Manong June and JM pagritman ti si Bubukol a pamilyag dito Hawaii, Mr. and Mrs. Rodrigo Bumanglag Renante, Hello. Roland, June, ken ni Manang Coruena. Wow. Di pa inanang ko nga Basilia. Wow. Also, nagragsa mo ito, dito amin, Hawaii. Also, my husband, Robert, who thinks isuna jay addayan takan tayo nga sirok ti pandiling. Well, a lot of people enjoy the piece. Actually, dito ka no, Origi Canada, no da ka no mati, patpatukaran dito takat, agpipinasagit na because of its content nga talaga. Mayan natop kadagiti lalaki nga, nalaing on agtaripati to nik ti balay. Nga dumakat, kang kansyonan da, ano lang kantsawan da. Kunamat ni si Mana. Saan Niya toy? Ay, Byron. Anames, katatoy siguro. Naimbangal daw karuba, pa-shout out man dagitoy agkarkaryada dito'y taltalon. Ni Bagyo, ken ni Benji. Thank you. So, kisok man mga idol from Marites Marquez. Kanamat ni Mini Parungaw, naimbangal daw kada tayo amin from Brisbane, Australia.
Ayan, opo, nga rod, i-plug mo at ipagbagimit, tahan ng kanang nga si kami pumukpukaw sa Bali for all occasions. Apo, karuba for the kaduo, especially no dinner shows, concerts, live performances, apo, no, kita birthdays and Weddings. and of course, Especially, dama na kita formal apo nga funeral rites. Medyo isosocial pa. Ha mga pang last night ko naman. short, natayan. One, apo, ngem no natin pagto karami, dumawdawat kami tinan anay apong space nga pag-performan may nga han nga dagiti agsusugal ti sangwa nami. Tapno enjoy mat apo dagiti makilamay, iti sonata iti 4 decade do. O kakaibang lamayan kumbaga hanga dati kadawian nga ada agsusugal ti sango nga natagari apo si kami ti medyo hanggang kami makapag-perform unay tinasaya at no kasjay so nga no kayo ti sabali nga set up iti last night medyo naragdagsak basit ngem dati usual ay kat iya pa niya pati 4 decade do nga mangkado kadayo up to 12 midnight no kasta nga dati okasyon nyo. Oh, di ba? Ngarot, para kadagiti kinablaawa mga DJ Hawaii, kastamat kadagiti gagayam ta dijayan, dagiti personal friend ta with Caps at Kathy Cabal, Salvador and Ronald, ni Rylan and Roy, Josephine Cabal, Daniel, Serge, and Elisa. This is for you guys. Narigat natuog biyag ti Hawaii. Trabaho akan kanayon kabagyan agsurat tumawa ibaganat kayat na agatan agbain ka mangrik na ka kapagyan suru-suruen tiyak trabaho di mo saksakluten nakulap mo dapnon rumang ay biyag mo di dalaan mo rigat ang trabaho di payenti man makut-kut tinabudo inaldaw-aldaw agraman pa'y Domingo rigrigat nit na palalo ito'y haway kapsat ko. Apuhan lang nga dita Hawaii, apo tinarigat nga pagtrabahuan ita Balasyo taaw. Kat adu ti mabasbasa mi apo ti Facebook nga talaga mga nakalumlum iti kagudwa ti sakam no apang kaagtrabaho ti Balasyo taaw. Talaga mo nga narigat. Aglalo no imutan daka ti makan no awan iti da apo nga day off mo. Ay talaga nga narigat. Ngam anos apo iti ada nga anos tapnula ang mapapintas ti biag dagiti imbatin diti Pilipinas. Di ka di baloy? Why? Di dalaan mo rigat ag trabaho di payen piman makut-kut tinabudo inaldaw-aldaw agraman pa'y Domingo rigrigat nit na palalo dito'y haway kapsat ko. And of course, to Mr. and Mrs. Mario Rimas, apong aditamot Hawaii. Awon, gayam. Oh, good evening kada kita manipod ito'y anak apo dito'y Pilipinas. Kini Kuya Richard, kini pare ko'y Enzo. yes. Kanahin ta kanog dingdigang mo lang ita. Bueno. Rimas Following Station. Of course, amin data. And of course, to Merifel, apa mo baga ta Merifel? Merifel nga.
Merily. Merily gayam Ay, sabali kayo. na. Pukit ha uman lang talaga nga lumakaya kon sungahan ko nga bakit ti ag bisikletan ta baka numalik amo ti pagturo nga di kadi Merily T Rimas hanga ti isuna. Agitay kuan gam di Rimas digit ay ti T digit Rimas mismo. Merily. Ang dala ta mo tawag kanyak damdama kon apo nga sungbatan dati tawag yu ta manarima anti programa mi dito yung radyo. Ading pabati kapatid ko Avelin Mariano tikan tayo naglagi pem. Awan nagkurangan. Ay ka sige. Pabati naman karuba nilakay ko nga ni Rodel Bautista kanjay duang anak mi iso na ni Nina Chiana ken Wenji. Agyaman nagkaruba ken more power from Joy and Bautista. Pa-shout out naman manong ken ading from Tenzo Olive. Ana? Awan, ada ti message na tayo ni Ading Arini Miles ang kumuna Awan, ada to wait. Ajay man nong kas makita may sagot ko amin kadagiti kagayam nga nag-join ti love you. Ita, God bless. Advance happy birthday to my big sister Emelita Peralta from Urdaneta on March 7 kano. And of course, to all apo our listeners did Rural Health Unit of Ramon Isabela, most especially to ating Violi Bondok Ablan. Ayan, she's waving at me. Kunana, ito ulit ako na avid listener nyo. Sapat na mabati nyo na ako, mga guwapo at favorite ko na DJ every Sunday. Kuna naman ni Kabsa Violi nga ti Aritos na ako ko namlaang na tay ring iti basketball court tagayang Aritos na gayang. Of course, she looks pretty with that kind of earrings. Talaga mga no nga naka-Aritos ay kahang kumabigbigan. Ading Violi, para king kalito nga sonata kasama kini ading Micaela Flora iti Italy. Kas makitang bayat di panagtenata kas makitang adun naglablabasan ta kas makitang masapul ta tunggal maysa di kay papanang tipod mo nga ayan kas makita kas makita nakapimpintas ng lahat kas makita ag mauyong apay laking ka kas makita ni patay lat magsinga di kay papanang di puno ngaya kas makita aglabas man ti adu at awen awan iti dwa-dwa talyawan da ken mas daaw ti balay gita adwa dumteng amay libro't istorya ta tapno maamwanda